Bamwe mu banyishingiro nibenda gavumenti okusharamu enkora y'okugwita ebitongore bagumize ngu eki nikikyendeza emirimo omu ihanga. Bimwe mu bitongore ebi barikwenda gavumenti egaruzaho ebyabire biri harimu ekya UCDA ekyabire nikireebuza okuhinga omwana omu ihanga, DDA ekyabire nikikora aha mutindo gw'amate, ekya REA ekyabire nikijanjaza amashanyarazi omu byanga, n'ekya UNRA ekyabire nikijunaanwa enguuto omu ihanga. Nateekwa kutaho oburyo okureeba ngu ebimwe birikuyamba abahingi byagaruka omu nteeko. Ekyokureeberaho omwani, buri omwe nitumugambira ngu ahinge omwani. UCDA itwe nka parliament tukatakwenda ngu bagigite, konka yashaba yagira ngu nibateekwa kugira ki kugigeita. Nyine nkugambire ngu UCDA ekaneekora ebintu bingi, ekaba nemanya omutindo gw'omwani gw'omuntu ashemereire kuhinga. Abanyishengero nibagira ngu ebitongore bitakakingirwe obuheereza bukaba buri aha mutindo. So okukumajinga kwarabanze yagaruka akabigarukamu tukagira nanka ezimwe units ningashi agencies tukazigarura bateko kukiba batakigaruremu nyina ngo betegereze ngo abahingi obuhingi tubukuja kugenda mu mejo. Abantu banyishengero baraganisa okwegyesa abantu aha buhingi n'oburiise by'omurembe n'okukoresa jesente za PDM. Ekiturikwenda kukoraho report tukakihereza president no kureba ngu gavumenti yakora ekyo barikweta irrigation kushitya amaizi abantu then bakarga kuhinga kwa season bakaza aha kuhinga okumurembe kumanya ngo burushaha tuba twine ebyo kurya. Oine capital nakubenisha bangu entekateka ya president yo kupromotinga ebyo buhingi n'oburiisa reka tubiteke omunkora ahabukora nibasakora cyango kuruga aha white collar job. Ekinko cyo kureberaho ko kuzo mirimo ya government wazo mu scales zo kushashura ushanga umuntu nakora government ebiro 30 bamushashire mitwaro nkaganena arya U3 ushanga ndijo rya U2 nashashire mitwaro 92 ushango rya U1 ariyo mu 1 point something konka waheza kwimuka ukatandika je programs zimu 7 akutugambira katugire ngo washara mu wajoti kandi senkoko ngo kwabe natwereko wenkoko kandi sembuzi kandi empunu nezara ameza ashatu wajireberera je nabana bayo nebasa kuhera abana ba school fees nebasa kuhereza ekujanjabe nyonisha bangu program yeyo kugira ngo atungure ibyo burisa no buhingi dagwire zinga in groups aba youth kwabo abacyara mbitebe byabo tubegese tubaletera abantu abakumanya kwegesa babahe capacity building n'abasobole okulima no kutunga ibyo murembe icyo mugisa murunge gino field yange kandi nanyo nyenka ndatunga obwini ngenda kwekwateramu kwegesa abantu ebintu byo murembe kubahika physically kugenda ha radio kubatangatangana mbitebe byabo kubegesa especially como enterprise. Gasha kwa Jimmy Mhumza.